گوگ ایگه پند لباوی هبن بخوازه بنویسینه وک کومنت برا فرمو بکه بنویسینه. کرد بیجن عاقل تاجا زیرینه لسری هر کسی دانینه. عاقل تاجا زیرینه لسری هر کسی دانینه. demek taca zêrîn hûn herkes zanin taca zêr li serê mîr û şaha ser serê wan tê danîn li vir me jî kirine wek wê taca zêrîn ew tac bi xwe li ser serê her kesî nayê danîn li ser ji pêvî mîr û şaha û di vir de jî me jî yani aqil ew jî xwedê nade her kesî ne me jî bi wî rengê xwe yî maddî yani ew goştaya na me jî aqil êgo berpisyar di ber ramana di ber tefkîrê de îja ne herkes wê ya din dibêje dîs kur dibêjin adarê berf hat guliyê darê nema heya êvarî guliyê darê yani hemat karibê giya ber şaxên jor ciyê pel dikirin nema heya êvarî ji ber got bihar hûn zanin got hewa ba gelkî lê tê guhertin yani her carê bi rengekî ye tu dibînî baranê tavin tu dibînî rog derdikeve û cîna berf derdikeve yani rastı me jî cîwî ê herî bilind e û giran e ana dîs yek li ser heyî li ser hiş û me jî agir kur dibêjin agir axe ye em karin veya bêjin agir axe ye yani teşbîha agir bi axê kirine axe miletî wî ê derdora wî xwelê didin hev ji ber got berjewendiya wan mesliha wan pêr heye agir jî wilo ye di her demê dilêbêtir di sermê û zivistanê de herkes ji me xwe dide dora agir dîsa ji bo berjewendî û meslihê ji bo tu destê xwe germ bike tu xwe germ bike demek ev vedgerê ji berjewendiyê re û ji hûde û fêda agir re yani agir tiştekî gelekî girîng e û qîmet e kur dîsa dibêjin yeka din axa sar deng jê nayê axa sar deng jê nayê ev jî bi wateyê bêtir li ser kê tê gotin ser miriya tê gotin dibêjin yani mixabin axa sar deng jê nayê miriyeyek may çi deng jê bê wê çi bervedêriya xwe bike wê çi bêje ev jî di vê rewşê jî tê gotin belkî di rewşên de jî bê gotin kur dîsa dibêjin aşê nezana çêtir e ji ê zana ji bo gelekî şîrovenekim do jî yeka wisa hebû aşê nezana ji xwe berê digere li vir jî dibe aşê nezana çêtir e ji ê zana aş hûn zanin ên zanibe aş çi ye tahûneyê dîsa kur dibêjin aqil di serî de ye ne di riyê de ye aqil di serî de ye ne di riyê de ye demek yek riya wî spî bê ew ne merc merc kurdî gotine kurdî erebî jê tên şert ne şertı got ev ya xwe dihişmend be zana be bi aqil be aqil ji ber got di mejî de ye belkî yekî biçûçik ciwan ji ew yê mezin di salên xwe de zanatir be û li pêştir be demek aqil di serî de ye ne riyê de ye aqil bi pera nayê kirîn kur dibêjin aqil bi pera nayê kirîn hûn zanin got pere gelek tişta dikir ya piraya tişta dikir lê nikare aqil û zanebûnê bikire kur dîsa dibêjin agir bi agir nayê vemirandin agir bi agir nayên vemirandin ev ser dijminayetiyê tê gotin bêtir yani dijminatî her tu gûr bike xerabtir dibe û lewastir dibe û nebaştir dibe ji ber vî hawî av agir vedimrîne ne got agir vedimrîne ji ber vê yekê kur dibêjin agir bi agir nayê vemirandin agir bi agir nayê vemirandin em bên yeka din av kur dibêjin av û ar tu car nabin yar
آف و آگره تجار نابن يار راسته جبرگو یک جوان تعديل آدندك و آگر و دمرين جبرگولو تمي نياري هفن دجمنين هفن دیسا کرد بیجن عقل سوک باری گرانه عقل سوک باری گرانه تبي چاوا چه بو گرک باری سوک نا باری گرانه جبرگو قال لك دكاف شاشتيا وقال لك دكاف تشقلا اجبر فيك عقل سوک باری گرانه کرد ولود بیجن دیسا جبو از الود ريج نكم کرد بیجن عقلیوی جکیسه هوالایه عقلیوی جکیسه هوالای دیمک او نهشمند نزانای با کسیندند که جبروی هاوی تمی پریشان و بلنگاز افجی هیه یک آدن امی بین سر یک آدن کرد بیجن آلف چیکر بری هسپی بکره اف دیسات سر نزانبونه السر کسی ولو زوب زو تشتادکن يعني هين هسب نانية ألف تشيلك ألف جي قارناوي بخو يعني تبديلاوي نقل لك بلي كردي ساد بيجن آگر داوي جخوا و دبيجا منها جخوا نينة يعني أو بروبليما شخور تشيدك أو برسجريكا شخور تشيدك أو مصيبات عب سري خوتينه و تود به هايم جينينه دي سال سر آگر كرد بيجن آگر بسري من كتية تجي فريكي خوا لبر دبريجة ديسا كرد بيجن آگر بسري من كتية تجي فريكي خوا لبر دبريجة أنا وكرو شا سوري شاوا آگر چلو بسوري كتي و تدبينه دولت برجواندية خوا بجيتينن جهر هاوي يعني هر کس لبر جواندیه خود کرده و لئیش و اشکنجا کسیدن نانرد خوازه چخواسی تشکی جیه بستینی وی باش بید کردی ساد بیجن آنینا سیویا خوشه خودی کرنا وان رشه آنینا سیویا خوشه سزاروکات بیجن لی خودی کرنا وان رشش برگو زحمتی تعدیه یکادن هیه کرد بیجن آشوان تجارا نابه پوشمان آشوان اد خودی آشه تجاری چما نابه پوشمان جبرگو گنم و آرد تمی پیدویا ملت جوان هیه دیمک تمی کاری وی هبه و تمی وی پرجیر ورن جبروی هاوی تجاری نابه پوشمان جبرگو کاری وی ناسکنه دیسا کرد بیجن آخینا بزنا کول جبزنا قلوچره نامینه آخینا بزنا کول جبزنا قلوچره نامینه گلی تماشوانات خوازم و بیجم بزنا کول ایگو نزانبه بزنا کول آبی قوچله قوچه ویتنه یان قلوچه ویتنه آخینا وی جبرگو بزنا قلوچ لی خستیه یعنی آخینا وی نامینه و حيف به لانين برنگكي يعني نا او بو خديه لين بفي رنگ جبو في هاوي قاواق يك چقوا ستمكاريه دكه چقوا ظلمه دكه كس نكاره بي مرد بيجي اخينا يعني ايفي دستيجوي دستير نامينه يا اخينا بزنا كول جبزنا قلوچره نامينه وذقر دربلي يعني ديسا كرد بيجن آوا ساره تبسر چيده بسر چیده دچه خواره یعنی آف اجبرگو آف نرمه ساره تچلو وخوه بچه خوارنیره دهیله او خوارن هر خواره قرکاته ده نامینه اول سرن گرنگی و باشیا آوهی خواه یا داوید بیچه و گلکی خوشه دبی آغا لکیفیه مال لبن برفیه آغا لكيفية الشاديمانة كي دعوتها كي كيف خوشية كي ومال جيد بن برفيد مايه اجبرقو آغاج مالير نفالاي كيفا خود كره اف نتن السر آغا تيقوتن امكارن لسر هر كسي بيجن ايقو المالا خونم قاتبه يعني بروبليمك دمالاويت هبه و او در كيف خوشية خود كي
ام كارن سيرفاناجي بيجن سر قلك روشاتي قوتن اف بخوا بفي هاوي بندين ما بداويد به وسلاف وريز جواره